Okay guys, ating episode suruang kayo no kasano ti agprito ti ikan. Ay, sumabaybay kayo ti channel ko. Muna apo ket pantay bugwan. Bugwan. Tatanalpas nga nabugwanan. Ilang pay lang. Do ti pusa nga agkalom ni di kita nga pusa. Agkalom di kita. Oy, masapol tayo pay ti pariyok. Paglutuan. Sapol tayo pay ti posporo. Sumaro no, kanta tayo ti mantika. Hey guys, sabing iprito, kantay basit ti asin na ta rumaman. As nga naasinanan, muling ipisok ti ayin ti mantika nga naputoten. Abang or-orayan. Siguro oray pa ni mama yan. Ito mo, jay manong ko nga nagpadpadakil na ti bagitaan muna. O, hindi kitang tulang. Hindi ko nga na-prito ito sayang na kata daron. Ban tayo, daras dito. Guys, kailangan tayo no mayatin. Balinsan. So, dapat tapoy na tano dardaras ng prito sa pizza. Basta no nalaki nga alay ko! Holy shit! Nalaki nga baliki din, nabalinan yung natangkon. Direksuan tayo.
priton. Ni mamangan ka mabisinan. Ni mamang ko nga katawa. Ni mangkan. Yan din tapusan eh. Mapusa. Mga kaarak, nalpasan, napriton. So nga, ilamang tayon ka matao. Hala nga mapusa, matao pa eh. Ilamang tayon. Bye-bye, thank you. Okay mga kaarak, sagbay ko palpasen. Shout out kani Emong TV. Nalaing da nga vlogger, bumabandada, kada amin-aminan. I-subscribe yu so na, already yung i-likean, ang kay commentan, basta i-subscribe yu.